Umuryango w'abibumbye wasabye leta ya Ethiopia gusinya amasezerano mu rwego rwo kwirinda amakimbirane afitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina nyuma y'uko hari amaraporo menshi avuga ko hari abagore, abana b'abakobwa n'abahungu bahohotewe mu karere ka Tigray, Afar na Amhara. Mu Burundi byibuze abagera kuri 38 nibo bapfuye, abandi 69 bakomerekera bikomeye mu nkongi y'umuriro yafashe gereza iri mu murwa mukuru Bujumbura. Gereza ivugwa ko yari ifungiyemo abantu barenze ubushobozi bwayo. Inzego z'ubuzima zo mu mujyi wa Cape Town muri Afrika y'Epfo zatangije ibikorwa byo gukingira COVID-19 aho zikoresha uburyo zise Vaxi Taxi, aho uburyo bukoreshwa bimuka bava hamwe bajya ahandi. Dusubire muri Ethiopia aho iki gihugu gishinja leta zunze ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bishyigikiye ko bikwiza inkuru ko abayobozi bafunze ku buryo budakurikije amategeko abaturage bo muri Ethiopia hashingiwe ku moko bakomokamo. Inama mpuzamahanga yigaga ku mahoro n'umutekano muri Afurika yasoje imirimo yayo ejo kuwa kabiri i Dakar muri Senegal, aho abayobozi bagerageje gushakira umuti w'ibibazo by'ihohoterwa riterwa n'iterabwoba n'intambara zo mu karere.